abusiafo twediampon nyankopon ayadom na oche asan akọ apro abeto yembion Sabbath school akọta nyina ya de braw no watono din se Azaya esua Azaya ngoma ni nyina ene na otwi mu ye wadusua etoso miensa atifi asam no osebre a uwiase retete apansam ye de bebraw sisia Papa will be bring along your children. Men so we ready, men share. So we share any more any dear. Any perfect more because why I did. But Nyankopon himself, okay, he was a young boy. Bible said waiting 20 years. The Mamunina acquire busiafo yemfa asida PC so mfa matwedi ampon Nyankopon san say na dom ene na humobro na wama na wochi asan akọ apro asan ebeto yembio London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na afi chosemu empensensemu menim yie se sa edition yi wo de wakoma na mpaabo no bibia edidi achi chosem no pensensemu ana se konkon beboa yi nyinara na afi yetimi ana emu entiase na otwe mu yehwe yedisua na yede bro na atifi asem no se bre a uwiase retete apansam na ansa na meda mabegwafo na di no ma yenkutie enwom free London Ghana memenda akwanhwefo church kwafo ho Minyami, umi mopo, wami mami nya, uto minyami, mama wodin, mami titi, wami mami nya, uto, mi wodidi, sa upeji mi wodidi, sa upeji mi, wuni jifo,
Unijifu, Wami Eratie, Unijifu, Unijifu, Wami Miretenyo. Minyami, umi mobo, Wami maminya, Huto minyami, Mama Wodin, Mami Jidi, Wami maminya, Huto. Mi wo jidi se ube jimi, mi wo jidi se ube jimi. Unijifu, Wami Eratie. Unijifu, Wami Miretenyo. Wami Erati, Minyami, Wami maminya, Huto. Wami Erati, Minyami, Wami maminya, Huto. Yebeda London Ghana memenda akwanhwefo church kwa asewo enwuma wo mode abrayen ene twedi ampon yankopon adomonti no mewo abigwafo miensa ewo ha mo ba beboa na afi yedisa adisuen mu mpensempensem mu ade abremu mede midiane Bismarck mensa nese mehwe mensa enifa iso peya mewo elder Japheth Bishi amankwa ewo menchen ha elder emo akwaba so great that's it and afi me botra na ewo anti ama nyakon enso ene twedi ampon yankopon de anti ama nyakon abeka ye ho free elephant and castle ya sorry ba kwa ewo hono and and they wodi odo abo odomu abaha se yemfa adisuen mu pensem fambram ti anti ama yemo akwaba yeah great yeah that's say ye tun safra ho aba nyame shira great me botra na afi me call ya elder Hansen Asamoah ono so na eti eto no hana da Hansen yemo akwaba yeah great that's it abusiafo ye beda mu nyina nso ase se abrene abirbia no mode mu fidie edito London Ghana memenda akwanhefo dwumadie yi but so wutie ye wo Facebook ana se YouTube a o wase misa bi nsusie bi bibia betimi ade o comment ato ase na fe ye betimi afa na yayi ano ade ama afa nso se wutie na wonya subscribe to our channels na umia subscription button so na fe umia adoma no so chese de bia ye videos na ba bonten a wona wonsa bedikan aka na fe nyina yati onyankopon asem na fe yatimi di abobra na nsan wiase mo pia waba abeto ye nyina se yefata yo abusianfo ansa na ye behwe yadisua na asenoma ye nkata ye ne na mema anti amanyako emmo empire emaye yo adofo mai mo mpaye yada wase osoro hene anope akwanya odi amaye se yemra wanim na fi yemra na wonsem a beboa yema yetimi atena wona ase asomu yie no yemfa ema etiefo onyame honkonkron bibie ni hwa yebe ya wa memu a yeye ti anope yeto nsafro se bra na beboa etiefo nyina ido nyina hye wonsa eno biara obeto wasem no maninti ne yie no tumi de hu ato so ene yesro yeto nsafro se bedie nyina mu nyine maye na wiye ne yewie a onyame yemfa wasedani yeda wase pa se ye ni bonhefo ye wama yakwanya enne se yemra wanim wo Yesu de munti amen great fede ya free Yesu Kristo mo wabadia ene na ye betimi ahwe yen addition nimo last week na ye hwe addition bia na the pie for the past 2 weeks for the cancer crisis of identity and afi ha babe ye be hwe ye friend say so crisis of leadership na afi hu say crisis of identity na Israel for na druba bi na omusu no anyame de bom no mayira no
nyame ananke oso omosom no mapo onyankopon. Then the following week na yebe share me hu ahemfo no nso leadership no nso no obi obedi omo so no no nso enam se wanye kandini papa ntina afi no nso achia onyankopon nkrofo soma e wosenke som onyankopon no omo ntimi ensom no eye. And ye share when your world is falling apart say ebre we are say retete apansam sa adusiano de inianimu de bi de maye se ode toto adusiano de toto bi ana ofri asori abedrufie na ohun se na yemwa nkokọ mo ho no mafiri ebuo no mu na wo se enye usual se by this time nkokọ ebefiri ebuo yi mu ne wo se ko investigate no hu dia ekoso ne hu ya no se krama bi nso achi akụkọ baako na ehye nanu a wodi na pie afri ebuo no mu oba fa na ya awrowosem oye se obegye akụkọ no afri krama na no okoje nanso na akachi akụkọ no aye onyankopon edia na kwasem ne se eye ne yapa ye ti abra wotewo na otwa adwo osu no akụkọ bidie pa yakunu na eye ne yana oho no sana moa na ewo ho ni nyina hu de ekoso mo nso eye o ma awroho ye ase ediebe na asi nanso aboa baako de hu se na nti asem no sebe owura na okum akụkọ no nti ono so ye ne ya o se dabu na ni bre pa nti fiti hono de bia ohun onuaba na ososo no nti onuaba no obi a ono no ko save akụkọ no onumum dabu bi nso wo nchen na ehun se onumum ne kum akụkọ no mum ama ano nso abeye adesoa no kwasem ne se saadie yi bi ya to Israel hene baako ye ba behwe ono nso no ho asem se ewiase mu akora mpoto da bia na edin se obehu tamfo ene ne odo ti se yenka abosem no ewo Isaiah chapter 7 verse 9. Isaiah chapter 7 verse 9 me kan brofo hasina anti amanya akosawa bia na wakan yenkasa mu nso amanya o say if you will not believe, surely you shall not be established. Amen. Amen. My tie Erade asem. Wasi Ephraim a train Samaria, and a Samaria a train Romania bano. Samuri nyini muri inyina Erade asem ni. Amen. Amen. Great. Yabesha yenka abosem na because I am part of discussion yeba be yeno sisi anti dru honum na fe yaboso. Enti Jeff medical about so first of all ye pese ye share or hawa na Israel ne Ahaz banso na fe ya hwe sa or how no sene esitie poten na yahwe okwan a ofa so se obe sosa or how na no enti ye bedi kan akan mema ya kan Isaiah chapter 7 no verses 1 to 9 no na fe yahwe or how na eba Israel for no so ne okwan o pese obe faso enti anti say we Isaiah chapter 7 verse 1 no sa be pem enkono ye hwe se betumi abonita na fe ye dia che ye disian ase. Okay, mama enter there asem. Isaiah chapter 7 verse 1 to 9. Na eba say Uzia ba Yotan eba Ahaz oye Yuda ehine ebreso no. Syria hine Rezin eni Israel hin Pika oye Romania ba eba Jerusalem se woni no erebekun na wentumi. Ena wobeka kire David fie se Syria abebo Ephraim so na nakoma ene ne man akoma ewosoe se de kwaye mu enua ewoso emframa anim. Ena Erade ka kire Isaiah se Frikoshia Ahaz wone wo ba Syria Yasbi etifi tade sukan eno ano ekire ntomasifo efuo timpon eso no na ka kire no se hweyie na yekom ensuro na mawakoma entu nyentia mienu efri ewisie yinti Rezin eni Samaria eni Romania eba no ebufuhie no enti esane se Syria ni Ephraim eni Romania ba no apam utiriso apambone se mumma yenko Yuda eso na yenko ha no na yemubumu imfa na yensi tabi ba no ehene ewo emu enti se na Erade sie
Erinyina na eremma na Syria tiri eni Damascus ena Damascus etri ni romance ni resin na aha mfinhyia aduesia enum no obebu Ephraim na enye oman pium Ephraim etri ni Samaria ena Samaria etri ni Romania bano semuri nyini a muri nyina Awurade asemni amen ante me da se pa se waka na kama adama enti ada ma membra so na how ben ena na eba ahazui yo minia eda se the omo ni say Samra ye kan Israel krono emachemienu ye wo the northern kingdom near the southern kingdom no one Judah na northern kingdom no and Israel na bakoso nkyere ense enuanum na wani hia no woko aninti no endu sambre na ntokwa kakra wo wontem nanso impofri mu ina Israel for which is the northern kingdom no Ephraim wode wo hokobo Syria say one kambom na won betu Judah sosa na sedia ye kan ye no Isaiah 7:5 and 6 no you say wo say na wotu na obefa Tabel ba wodnesi so na nchemu kire say na nka wode sa nipa nesi so a wafa ho anya Israel ho fa so wo nyina wo natural resources ne wo manpower wo no wo yusu aninti aheni a na wo ho samre no Ahaz eboni ho na abusuafo de ampese yesu a no say hu say na otwetwem adesua eche say Ahaz no na ne papa ni Uzziah no na bra abone ne ye nyina no na enso nyame ani aniti ye hu ye say ni wu achi no na enya de a eso nyame ani na ne ba Ahaz ebetena ase no esanse ne papa esuban na ente no so nya nsusuaso ono so enti ahokire ati sei ebaaye no nanka omanya nyankopon afa won a ye nyankopon kuro Judah no a wasefo ana ye ka say we have the root of David no nanka obehwehwe say obedwan to nyankopon nanso Ahaz anya ne sa okohwehwe mmoa efi nipa ho a na ye Assyria fo ho na Assyria fo beboa no arehu sema esa wo mu say e ka oditi Assyria hen okofefi nyankopon sori dem nyame nipa de onyamoa efi Assyria fo no ho ema wotumi etwitwa je no edi Israel eni Syria so for inkunim de nanso na eye esa boni ana opani a oyo hene a symbolically no so no ojina ho masofo the spiritual head of the nation so says how atu oman no a nanka ekwan osepem muani the wrong ntina nyame ani anje ho ani ntu nyankopon efa Isaiah so atwe na dwen si so say empo mensuro sankrofo a wohu omu after 65 years no there will be no more there woni ho but now penine to anamobone dada no I na dwen say on sign echi na adesua me de me pese ye fa fimu bisanse samre nkofo wo mre atwam yen mre suyi se ye wo yembusua mu se ye wasafo mu titiru akandifo se bibi o how bi eba yakwan mu a ekwan ben so na hwehwe moa ye dan nipa anase ye dan nyankopon so akan ne pefia kire yen se nia wo dan nipa no either say a show as anase ewie yie and intimi na futo kakra ameka ne say ye ejanom ye enanom say ye asori mpenimfo mu asori mpenimfo no ye call ha obi mu a ye nkai say nyankopon ahye ye bo say obeboa yen fa ye ho dan no mom na no na bewie nkunimdie great me da sepa da agidifo am say da wa bie adisuana so amai na wa ma ye hu ohawa na eba Judah so sene na etie no na ayedin ama Ahaz na also kofo mo alliance
Syria for nanso na anya alliance anyankopon ani eje ho. Great. Yen to aso ene nhwe from 3 to 9 no Elder Hansen from 3 to 9 nyankopon ka kire Isaiah say onfa ne ba na bra o akọbọ no kokono onfa ne ba na nka ho ufisi adentina na nyame ka kire Isaiah say o kwa ka kire Ahaza okọbọ ne sa kokono onfa ne ba no enka ho na die ne ekire Medase Bismarck yechia adofo nyina se yehwa kenkan semu ya yekenkan sisiye ya eye ade ayimu edu pa se ne elder akire mu no wa akire se na there is a danger coming enipa efamu no se nka wo hwe no in political world there na ampana has asemu ato no if you say Judah na Judah sha northern part na so chen Judah ena omone Syria fo aka bom sabre no so na Syria ya oman a omo eden pa ti onyankopon eka kire Isaiah say fa wo ba share Jashab fa no eka ho ko na wo bisa say e de enti na ogidi se onyankopon kan sa meka say be say normal mienu ana miensa. The first reason no ene say ne ba no na Isaiah yodi for ne ma no nyina e wo prophetic names. Ne ba no edin a odeto no share Jashab no na ne meaning ene a remnant shall return and kaye bi besan aba. At that time no na Judah for no enkonkwaso mu that time no na Judah for no enya obi anto nhye omo so ana say omo nye bibia adenti na oto ne ba ne din say enkaye besan aba na ekire say there is something going to happen enti ne ba no ode ne ka ho no ne ba no din ne meaning no keke no kra no na ese e ka asem ekire wo hene no say enoma mienu na ekire na edi kan ne say o ka say besan aba enkaye besan aba na ekire say one ida say enipa bi wo man no mu a wo mo de wo mo emfa sa kwambone no a o man no so nipa dodo no afa no o mbe gina say remnant enkaye nti return no can also be repentance against sachra nti bi a enkaye bi wo Israel wo mo de o mbebe urade nchen ana say ne verse 9 no kan no o say wantie mi a untintim e kire say ne me be ka kire winyina wantie a ene nkomhya me hye wo say mo be konkwaso mu no bebem okay na say enya bamu a ne yete ne say eye den ya me sign de nkaye bi afiri nkwaso mu asen aba it is either say wo mo betie na wo mo nkonkwaso mu na ebi tie na wo mo tie ye no wo mo aye nkaye asen aba Nyankopon nchen ana say wo mo ntie na mo be konkwaso mu na behold onyame de omfa ne ma nkonkwaso mu a onya nkrofobia wo mo entie no wo mo besen aba. That is the first reason why o kan so omfa ne ba ne nko enti ne ba no kura keke na wodi na chi no was telling a story to the king say ontie ne Awurade ka no. Number 2 reason maybe onyankopon kan say ne ba no omfa ne nka ne ho ne say a lesson to everybody leader bia say yakaya before we be see no na ye wo sofo bi a ye friend Eli wono na otete Samuel enye sa esa nsa na sofo die mu no wanfa ne manka ho na wantete ne ma wo Nyankopon kwan so wo bra nyame akasa kire no wama ne manhu ne ekoso nti no ne ma no Bible no say wo mu beye nkuraboni enyi beye mpanimboni a ne o mu koso ye no in fact na mo so na ma Israel kudi nkugo ma ye fa apamadaka no na mira Samuel Eli sorry o ti say ne ma no mienu ye ku wo mu wo kun mu no o mini hwe ya no so ye den owu ye enu nti na Onyankopon peso kira Isaiah say u di sofo u di elder u di as oya sorry ba u ye papa wo fi a bring along your children. That's right. Into this prophetic things na me dey ma won. Enti as much as na ne ba no di ne meaning no kire ohen no bibi no na onyame de ne ba no a wo se wonfa ne nko no so ama akra no kosua bibi say me papa dia wo ye say me nso o ka kire wo hene say the same thing me tie bi as akwada say manfa anya adwuma nsem kro no ayeka bu wo hene na so mu no a day will come that I will face the same. Enti o de ne ma no so eba mu bi adofo no ne na me dey kan ne first one ho ne say
sɛ yɛhyia problem a yɛtaa dwane ɛkɔ nipa nkyɛn ana mmoa foforɔ bi nkyɛn yɛwɔ nkurɔfoɔ SDFfoɔ bebree ɛne akristofoɔ bebree a ɛnɛ mopa ne ayi noma ne deda ɔmo nsa wate ase noma bi wakɔgye bibi ato ne nsa anaasɛ wakɔgye ɔsɔfoɔ bi calendar anaasɛ wakɔgye nsuo bi ɛna ofiw sɛ wɔde bɔ ne ho ban sɛnea Ahaz ɔyɛ yɛn ba Onyankopɔn ɛmaa no saa assurance no sɛ ne ba no nkaye bi ɛbɛsan aba na yɛmfa yɛn mma so nyinaa ɛne yɛn mmɔfra emre nyame kwan a ɔde yɛn nam so ne mu great meda wase pa opening hands na agirifo ye gusuara ye hwɛ sɛ wuwi ase hyɛ ase sɛ tete apansama ɛno na ye hwɛ no na Ahaz afede na ne wiase no adurubra bi a tete apansam sɛne story no ɛkɔ no yɛhu sɛ danger ɛba na danger eba no instead say Ahaz bɛhwɛ Onyankopɔn wanhwɛ Onyankopɔn ɔkɔhwɛ onipa ɛna first kokɔbɔ a Onyankopɔn de kɔbɔ no ɛyɛ Isaiah ɔkɔ akɔbɔ no kɔkɔ no ɔse ɔmfa ne ba ne nka ho na ne ba ne din na ase kyerɛ no krompo nya kɔkɔbɔ ɛmfa ma no na ɔnya saa alliance no wantie now anti amanya akoma membra also na bimbisa so wohwɛ Isaiah chapter 10 verse 30 na mepɛ sɛ obɛkan na fi yanhwe response any another chance Nyankopɔn sama ohene no chance foforo anasa akwanya foforo yanhwe akwanya no na fi yanhwe response nso anu yi a ohene no de ma Isaiah ɛwɔ hɔ no. Okay, my theory Isaiah chapter 7 no 10 to 13. Yes. I say na Erade to aso ka kyerɛ Ahaz say bisa Erade Onyankopɔn hɔ nsɛnkyerɛ ne fa ɛsene kɔ asamadu ekronko osro na Ahaz mirimisa na mirenso Erade menhwe ena wo se David fie muntie ha a mo ha enipa yi eno so mamo se mo be ha menyankopon Erade asem ni amen. Great. Nti ama sister anti ama uhwa na nyiso no adenti na oje so sa me da se me cheti fo nyina se uhwe ensemu a yempanifo edi maaye onyame wo ma wo hini akwanya pa esanse wo hwe last week adesua kra yesua bibi fa Hosea ho de na nyame pese oye a wanye no nyame de kwata ba ede ebegu no sanse osorite nyame nanso wo hini de ne mfunso nyina echi no onyame sa ma no akwanya foforo na akwanya wo de ma na ne se osoma Isaiah se ko na ko ka kire no mehu se menipai wonyimi ni enti wo de ko na omusa me ho bibi nanso sa wo hwa ohene na wonim pa se nyame betimi abo ansansa wo hwe ne gyamo a wo beto wo mo Israelfo de nyame ayan na wonim pa ede nanso na wontimi mfa ne ho nto nyame so ofa nyame nkyɛ ko baabi kɔgye mmoa enti Awurade se busamem nyame ho de wo ɛbɛboa na wo betimi de ho ato me so yie no bisa empo se kron se soro ana efom kra maye krado se meboa na ohene mu aye ode man na ye kama pa o se Awurade mi musa wo hwe mi nso wo Awurade mi nhwe sa wo hwe ni mu aye ne de a enipa fam abeka se waye ade de nanso so wo hwe mu aye ode man wa nyame mu aye kama sa wo nso no hwe nanso emu sa ye ho se de na nyame se mo onye no eno na wo ye ana se na onye onyame se emfa Israel foi enko Assyria fo wo de wo mokɔ wo ye leader wo ye ohene enti dia wo beka bia na se dia wo be ye bia na o manfo be ye de wo be di wachi enti ebenya influence ewo oman no ho emeri ya bosomsom kro ebetumi atwe won nyina afri nyame na kese o how a wo de ba Israel fo na ano be ye den enti onyame atufu se san na enso so ohene de o se Awurade me nso wo hwe wo nso no hwe a wo ye de na kese de wo ka no na emfri den emfri akomem sometime bi wo ha ye nipa yeta ye sa pa ye kareka ye nim che nyame so mo ye sum nyame ye kotra sori dem de but de nyame pese ye ye no ye nye den yenye eno bi na ohini eyeye onyame ma na kwanya bebre se nko besesa wansesa na desua kakra menya firi ma me no mienu ebetimi aboa yen pa ne se onyame wa ma ya kwanya pa sa wo hye from 2020 besese se bra ha kra ye tiase na eya kwanya ebi asanya sa kwanya nka me tiase wo a wutie mi nso wo ntiase onyame ama ya kwanya se densesa nfi ya kwambone ho na ye de ye mra ne nchen na waye krado se ne etie bia ye ba obeye de obegye se ne waka na asem se ye nyina ye bone na nanim onyam aboye na enso so se ye nu ye ho ne ye ba
send a dissuade deacon or the Maya and say, Yembre Radin chain, Yen be fadgin, no I cried so beje. So or hini ye send Kobiti and Yamiasam, and a beer or dinner or two Yamiswa, and Ka Israel for no quayede, and Koshesa acum, a baby or Koshe. And until say yes, ye say, or Pau Biara, yeno, as if ye say, yes, say, ye yamana boy, and Yatimiatan Yaminase, and I say, ye, I'm manatri Yamin. Great. Auntie Amamedase pass what be honum ama T4 M Sene watch Mundia at Tosuman. I'm said a handsome person de Kaka. Yeah, me person me count is Auntie Yamin Shrop. Me person me King Again Koya Chica Cran, Yentia when you may be your man a second chance. Say, Osha chapter 7, verse 4. Noah. Or catch and say, and say to him, take heed and be quiet. Yeah. Do not fear or be faint-hearted, for these two stabs of smoking firebrands, for the fears of anger of Rezin and Syria, and the son of Remaliah, because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah have plotted evil against you, saying, let us go up against the Judah and trouble it, and let us make a gap in his war for ourselves and set a king over them, the son of Tubal. Thus says the Lord God, it shall not stand, nor shall it come to pass. Tina onyame di kan kura aka kire Isaiah say, ka kire wo hene Ahaz say, ma wonsuro. Yes. Now where do you see and say be quiet? Be quiet. How many times na Bible kan kire and say bibi ye ko ha mu a yenye di na ye hwe Awurade anim. Yenko ne nchen. Enti at this point na waka kire no still na nakoma eda so wosoro se obeye ne na ye kan nyina no. Ana onyame ma no sa opportunity ni say wo de se wo nti ne make na se a still na wo bohu a one can ask for a sign. Obisa Gideon bi enye sa Gideon so e kire ba onyame ye ma no enti won so bisa or say oh me so Awurade nhwe se ne antika no it is not because say ampa on person be so Awurade ahwe on person obeka bibia fi se Yakobon oka na nyame ye manua ontie ne nyame beka enti omwa kura nkobisa because the challenge was say me ko cancer se sia se nyame ye say mam say the Gideon ye no na say Yakobon ye the same thing. Am I going to stop? No. I'm bent on going. Sometimes ye tie ya tutu anoma no ho dada ene ye she ensem ni ko kire Yakobon say anoma be ni but nyame oni manoma no but o say we say aba manimu a verse 9 it say when tie me a you shall not stand onyina enti moma ye nhye ne so sa all right nyame or my second chances. Great. Me da say pa who knows maybe a COVID-19 second chance but there are many people are because of sayare yi o ma bi hu say Yakobon bi obabi was here no na yes no but on a more practical note no ye hwe wana ye nipa we your hene you can see impending danger what you say Syria and Israel for come ho abom omo beto ahye so we nipa yi umpese obepe solution bi a would be wani be hu asa na obi ba be ka to say twen Yakobon bi obabi abrekwa wodi wani hu danger no hu say Ahaz or act on his human instinct say hey or say me pe solution rather than say me twen ama Yakobon bi aba be ye nsenkyereni bi and at okwan ben so na yen so sometimes we find ourselves in this situation where untimi twen for pastor and I say was so through neighbor and I say okay bi nche no boa na sort to say no out. I think say how do we sometimes find ourselves in there and I say kwan bi so no ye nipa don't we agree with the Ahaz yi yo opening me bring kakra sorry ma me da say o ka say mo no o can say human instinct na to me no kra ansa yes ye nipa yi mro ye wo yafa nti Bible no kra can say the Lord onim ye frame no nim say ye emre but there is always a difference because of experience be a war because of knowledge be a war and I announce so ye be abem okay sebi obi a onim nyame se bibi to no ode ahoprepre e pe bibia ya somehow don't you see wom na obi a wonim nyame anase yatete onyame sumu no what's your reaction or say different na Ahaz there no sa na ye
yen kai say nim papa any ye enya susuai so on so fine. But Nyankopon him say okay, he was a young boy. Bible say no 20 years. And it Nyankopon say okay, wo de yen fa ne say that is me trying to let's find and put say or your branch here. Situation afofro no so. Yeah, useful as a branch. But hey, me mami di for aba be mo nkranhye say mensuro meka wo. But then inti yen so no eniama tutu yen a aya na hunam no pese. But I say be quiet, be still. Na sire Nyankopon akwankyere. Ma yen prepare yen ho da. Ye prepare yen ho di Nyankopon anim a ye Abraham ye bi na yenim de kosi ye. Ti me kakra meka ne say ensam tua ye man susu ye enda ye ne wona wonim nyame mu. Eni ya ye se yenim nyame no so that people can tell say ampa enye ya no for fan keke ne de sum nyame. Yeah, Bismarck me da Mr. Omame ye practical say na we can practical pa. It has practically say alliance no aba. Ye the message aba say ye ba be to ahwe mo so. Nipa mu no wo be bo hu say ne elder kan no onyame di fo aba. Yen so practically ene we were adwuma ya ye rota sisi a all of a sudden yes homeda wo ba adwuma. What I say? Obills ni nyina direct debit or order that. Enti say wa anye Sabbath no a ye yiwadi okotena fie obills ni nyina no eba is coming. What do you do? One ukoje free here. Are you going to use your human instincts? I can say we dey nyameti ase enti you have to work on Sabbath. And I say me ye near Isaiah kan no be quiet and let's look at what God will do to these people. Because we human ayipa no a enye mire se obeka say Syria ne northern Israel kan bom eba be ye no Nyankopon from just fire brands. They are going to go away. How? One how won't you say Sebio obi na kofa wo free e den krata kofa wo free Ghana ba ye wo yo ababawa kama e ma no na ta faces our problem no nipa no oye be ma ye ta hu nti na make I'm just being plain here. Also when me ana me ko fikasie mu akutwitwa nkrata no what do you do? If facing you in the face, it is said it has a face side in kotodwe mu wo so yi, what do you do? O ho akire aban no yesesesi ya se wo sebio ugya wade wo paper so anase bibi na ukọ aban no ho a anase ukotwa ntro bi a eno na ebo ama ho ken ha wo meanwhile no adwuma no so ma. Are you going to face that and do it? Or you are going to say Isaiah Nyankopon say be still and be nyagidie wo mu Ghana fo a yetie yen omo aman foforo so bi a Ghana mutie ahokyere aba untimi hu se ade yi se ukotwa ntro na wo ye kan na bi wadwuma wo mu a na normal sika no ebetimi aba kakra udi no kora wanhwe kora no bosses no kora betimi ayi wadi won mu se ye wi sika wadwuma mu ho wonso uka hu bi wo na wo sign but ukoka ye yi wadi. What do you do? Do you face it and do alliance with the world like Ahaz and as a wuti? These are some of the things. But when Nyankopon say wuti me a ubetintim uni mu se nkanya Ahaz one co alliance with Assyria kura no anka Nyankopon no wo be ko ama omo da. But o pepre wo ho na make no wa wo fie enura kwa na ye be ka kire wo se wo fa sebi wo fa wu edi be na wo twa ye se wuni aketwa so afrim wa odifo bi agina so atwa mo ntro se next one no eye wa ana se wo ba nam so you see that is coming. What do you do? U betie nyame ana wo kɔ ne ho akɔje folder water ana wo de bibi beto wonsa. You see practically no say basa wo kotodwe be bom but Onyankopon say still be still and be quiet na mepo ama onyame asem no ugina so a din wo nipa animu de but in the end no in the wadanse de bebre se nyame yenkonim de great meda wase mo ya dem say agidi for se ne maboafo no acheche nsem no mu no de em say ato ye nyina yeso afi yen hwe akenkan sem ne asemi se de awie na afi yen fan sorry yen addition so memo anti wakan Isaiah chapter 7 verse 14 afi o kan sem bi wo ho wan ni sa obayi na hwane akokwa na obewo no sasemu ye ya na taye adwemu kesere ne kakra ndi kan Isaiah chapter 7 verse 14 to aso na yehwe asemo kan wo ho my enti erade asem onsi enti erade no arabe mamun century ni hwe oba ababa no benyinsen awo oba bani na woto ni din Emmanuel ase ne Onyankopon ene yen wo ho
Amen. Great. Nti elder, this is after say second chance no aba na fe o se o mpese obeso nyankopon ahwe na nyankopon se okemi ankasa no mema mo nsantwene sasem na ewo ho no ye be trust ye sen. Yo mini amedase sa sem we da hoyi se do di kan kai no emu nkyerase no eye kakra Bible mu abenfo no ewa adwenkyere bebre na media mepese ye be focus on near Sabbath school no because ye betumi e de sa adwene nyina ba mu but em waye nti ye be limit ye ho to Sabbath school no na dia Sabbath school no epese ye hu ne se e ka se ebeya dedi kan no na Isaiah ewo yire na yire no si ababawa anu nti no na an ebetumi abase obeya nyame nam Isaiah ho ehye ho ema ho akomhye no na ebetumi aye Isaiah na ebewo sa abai na ye hwe condition and because condition was say brown kwalai ebehu say can choose between good and evil no na Syria any northern kingdom no woni ho na ohwe so a Isaiah eba edikan any ne etoso mienu a owo no ye fe no Maha Sahal Hashbez no baz no na won fie no won di fie mienu kura na san ne ma nyina sie nti ebetumi aye se Isaiah ba na ye kan ho asem even though say din nya Emmanuel there but na ebetumi aye se ebetumi kura so aye se ohene Hezekiah na Isaiah eshen honkom esan se ono na obedi ahene se abrantie no odi nyame hihye nyina so na afi odi Israel kro esan ba honhom biom esan se fi Solomon mre so no ahemfo ba ye nyina no onte sa nti ono be ye ohene na oni oti Nyankopon asem nti could have been him the tosu mienu no so say sa edin Emmanuel cry because edin Emmanuel any Old Testament hu bia nti addition church purchase say a mysterious name ye nyina che say nyame ne wo ho nti na hwan pa na bia na ye David ase ni bi nanso sa nipa no ye hu da addition no the person man ti ase ne say na the san to so say addition can say a virgin or baba babunu twi ni kan babunu ba ni ke virgin say oba oni be man hia da na bewu say yesu enim say Isaiah na na ire oni na wudi anaje say no so much hia anu nti no na the addition person hu say addition sa come she etim ni fa pempa no na bibi ebesi daache na enya ade awe nso ni Nyankopon pese oma ohena hase asese sebio uko wanko Nyankopon ene ne ma wo ho God is still with us whether ukopem muo wankopem muo na inshiranke Nyankopon say sense uko Isaiah 9 ene 11 na ebedi ehu addition de ebekọ ho daache na de be ti ase ane say sa name Emmanuel we esan da edi wo ho e wa akwala fofo bi ebe wo no but in pempren de na nyame ma ohena ti ase say God is with his people. Now the Shani the church one man say, or say the yen now say a tears and say Galatians 18:9 no. Nyankopon ma yin say, bra emre no so ye no. Nyame ma ye wo ne ba. I nam obaso. Aninti no na saa enkomhye a ye kan wansem sesia no. Na ne fulfillment e wo future e beba. Ba yen pempem mu de ne Nyankopon ka bibia kire ahaze say wo de pa fa wo kwan ba me de mene memma memman e wo ho yo medase pa openi Hanson medase enti ba bia elda e de awie me pese ye te nnoma bi ase wo ha se ne elda start your kan no sa in some way it create a lot of controversy e wo Christosum mu omo a wo mo asua Bible no kakra omo pese omo de nipa intellectual nipa adwen ye na ekirikiri mu no
na omo tumi nya problem say ye beka say e bia oh ye ye de akoma Yesu but no kwasem ne say wo hwe prophets no adifo no kwan ya wo mo fa so e ka wo mo nsem no a e wo no ma mienu na wo mo ye onyame ma wo mo eye the immediate context baby wo mo wo no bia ye wo mo wo ne mra wo mo wo no o de asem bi e ma wo mo enya prophecy bi wo ho a eba mu wo ho a na so the same prophecy no na e wo long term fulfillment na eba Yesu ankasa ye bi Matthew chapter 24 say ye kaia na ne prophecy no wo say mienu omu bisa na say de na ebe ye Jerusalem say ye ene o maye no nti na o kire no ma mienu enti sa wo hwa some part of the prophecy no wan hwe ne ye a na o ka Jerusalem say ye ho asem AD 70 after ne guo no but a kire no so na o san aka ne maye a e maye no kora no ho asem enti wo hwe se ne na Isaiah kan ya a sign no na ode Ahaz Judah ntawantawadi a na ekoso no ode gina wa mantawantawadi kese a eda obonsam ne Nyankopon ntemu no ene kwan a onyame ahye senia Genesis chapter 3 verse 15 say ye be seed no beba no the throughout ni nyina seed no na ye ka ne ho nsem ne ye ka ne ho nsem Isaiah nso be kan bi ebi no ka wo hai enti na Isaiah immediately no say wo hwɛ mu historically no yantwere no ba bia say ye wo bia na ye frɛ no Emmanuel na mbom no e bia saa sign no ye wo akora bi wo saa bre no so a na ono no beba be ye whether say na ye Hezekiah whether say na ye akora bi a ya mu ni din no na enye ono so na prophecy ni gina na prophecy no e gina Yesu Kristo na wo beba so eno nti ena Galatians 4:4 say na mre so ye no say na eda kan ye no onyame ma Yesu Kristo a oba wo no eye den e baaye e beje yen eno nti na Matthew chapter 1 verse 23 obofo no ka kire Mary say okotu Isaiah straight okotu Isaiah chapter 7 verse 14 straight away obofo no in Matthew 1:23 no o say obofo no say na sane wakiro say na obabu no benyensen na wawo ba bani na yatoni din say Emmanuel as kire de say onyankopon ene yen wo ho enti why is Gabriel quoting directly from Isaiah? Actually say even say ye wakora bi kura sa time no the prophecy was not on that akora no na akora no na ye ka hwan ho asem Yesu Kristo na oye obabu no a Mary ohun be mada owo ye no wonye sen ye nti Bible prophecies ma obi anada say ye Christopher New Testament no obi kofa ye na wa cut and paste and omo de abehye no prophecies ni bebre ho na won immediate context but na the ultimate pa na ye future ade a na nyame pese esie enu bi na ye hu no hai Isaiah chapter 9 ye bekoso in lesson 5 ni ntino enu ntina me pese me de enu bebe mu because eno nso e kire say Yesu Kristo ho asem na wo great me da mo ase mo ya de pa se ene matimi adoso addition me ye pa se ne mo acheche mu de ye ne yatifo ya nyemu entiase be fa na fe addition wo mu se betimi ya bobra na se wiasim nso ya fa abusiafo aha na ye de yen addition no ebetwere osebre a wiase atete apansam ye hu ohene Ahaz na ye beto ahye no so na instead say obetwen onyankopon fast na ayedin pa some a eto Ahaz no it wasn't an armchair experience enye hyehu na woti wakonwa na wanya bibia wo no masemwa dabi na ano odin pa because that ma ye kan na Syriafo ye kura like oman omo odin no mo say form alliance e ba beto ahye wo so no na nye adeketwa and so as Ahaz nanka so tie onyankopon asem wantimi o ma nipa no di nanim nipa su no edi nanim minim ebia na won so wo de tare na wa wi ase atete apansam obi bia wunya ni da so bibia niema nkoyie wasu a bibia nkoyie ye kire wo say won so form alliance with niema bi you betimi atwen na disua we say ufamu abaran say Ahaz antwen ama hunsunsanso no koye bone dia won so wantwen a wanhwe ya na hunsunsanso no wampe enti ye momode ase ye betwen ya hwe onyankopon ne owo maye medam ase pa se adisua yi mo aboa ye ma na bedrus next week nso adisua no de pa next week adisua no me yi hu from se ne wan yi hu amfri we mu onyankopon enhira mo ba bia mo biara me nkate ne na anti amanya konsa enhira adisua no so maye abrase mo maye mo pai
yɛda wase yɛbɔfoɔ na me nkonkron yɛda wase sɛ wode adesua kuni ama yɛn yɛsrɛ sɛ mfonsuo bi baeɛ a onyame fa kyɛ yɛn yɛde atiefoɔ nyinaa so aba w'anim yɛsrɛ obi biara a wɔbɛte w'asɛm no masɛm no nwura na yɛhu sɛ biribi biara a ɛbɛto yɛn no ɔnkyɛn kutoo na ɛsɛ yɛba na sɛ yɛde yɛho too so a wonyame wama yɛn nidasoɔ sɛ wo ne yɛwɔ hɔ yi deɛ ɛserɛ wo boa ne ntumi fi yɛn ho nto so yie yɛda wase paa sɛ woyɛ nyame na wonyi yɛ mmaeɛ na wobɛkɔ so ama yɛ second chance na yɛn nso yɛtumi atena wo naase kɔsi sɛ wobɛba yɛda wase ɛna nɔpɛ yi wɔ yesu din mu nti amen.